Lej, ko gre dež. Ful se makam, mislim, lej. Malo je mokro, ampak ful gre dež. I can feel it building up. Something's changing in my blood. Waiting for the takeover. The birth of a rebel. I can feel it building up. Something's changing in my blood. Waiting for the takeover. The birth of a rebel. What happened to rebels to broke rules? Now all of a sudden it's cool to be cool. Dobro jutro. Danes gremo za E30 na Raceland. Tu je rek je že naložen z večino robe, ki jo rabimo. Sproti pa dostavljamo tudi svež set BC coiloverjev. Kip prikolice, kjer se nakladalna rampa zvrne nazaj, imamo drifterji radi. To pomeni nizko nalagalno klančino in da ne rabimo avta raztovorjati, plus ne haklamo ne odbijačev, niti podvozja. E30 čaka na laganje, pred tem je pa treba menjati samo teh par gum, ki pač so skurjene. Potem pa avtopralnica, tankat pa Via Krško. Avto zagurtan, naložen z gumami in pičimo. Kaj delaš? Pucam avto, da bo so clean. Da je videli razliko, zakaj Erik drgne z benzinom. Živa! Živa! Kaj imamo renta? Je? Evo, poligonski 3.0 kupe. Opremljen tudi za skičov volanom in ročno. Danes prvi dan na progi. Rekli, moramo začeti vloge snemati, ker me vsak dan bombajo mulci za vprašanje kje, kako, zakaj, kaki avti za drift in Ekstra. Top shit! pa da pač pokažemo ljudi, ki so v driftu, avte, ki so v driftu. Claudin prvi Raceland letos. Najprej treba si greti avto. Pazi, voiceover. Cilj današnjega treninga na Racelandu je to, da se Claudia malo razvozi na progi, ki je hitrejša in bolj odprta kot poligon v Ljubljani, pa tudi, da se navadi premikati teže avtomobila iz zavoja v zavoj, brez ročne in za uporabo nožne bremze. Evo, kaj delamo? Avto malo prej dviguje temperaturo. Ja? To bomo probali menjati termostat, Okay. ker imamo samo rezervne. Dobar si namazal. Avstrijci so nam danes pripeljali pokazati Silvio. Ja, vidim. E14 zenki, cel iz fiberglasa, drepan zgoraj, spodaj in verjetno še na podvozju. Pod haubo pa presenečenje, ne? M50 turbo. Andreas je danes s tem avtom prvič na progi. Že predelanega je našel na Švedskem. 2,8 litrski M50 turbo motor na etanolu naredi dobrih 500 konjev. Hladilnik zadaj, dvojne pumpe za bencin in popolnoma predelano vzmetenje, pa bi morali poskrbeti, da je ta avto precejšna raketa. Shakedown je bil uspešen, vendar avto potrebuje kar nekaj truda za setupom, kot lahko vidite na naslednjih posnetkih. Pogost problem pri predelavah japonskih avtomobilov na BMW menjalnik je ta, da so japonski diferenciali pogosto zelo kratki za te menjalnike. Zato se voznik znajde v dilemi, ali bo vozil v prestavi nižje in bo z obrati previsoko oziroma blokadiral, v prestavi višje pa motor morda ne bo imel moči ali pa bo s tem zelo obremenjeval sklopko. Walk around frontin' in a fly-ass suit. You ain't buy that suit, that's a lie, that's cute. Jumping out of planes with no parachute. You should've thought about the shit, now oof. Life only gives you one chance to be right, so be up with the cool or down with the fight. I ain't tryna influence you at all, but even Wall Street's wall fell victim to a fall. And I'ma hit you with the facts, and I just may lose you in this rap. But pay attention, try not to fall off track. The bottom line is the rebel is back. I can feel it building up. Something's changing
ain't never fair. You turn around and life ain't never there. Is it all hopeless? Does anyone ever care? Who's gonna bring change when a rebel is so rare? It's sort of Jaka. To je homologiran. Je. Hudo. Oh, ja. Ja, da naredim še jaz en krog z 30-ko. Krogsi so v šport modu. and the ending is near, you ain't got a second to spare. It seems someone out there is testing your fears, so you say fuck it, it's time to throw the rebel in gear. So you walk around boxing at it the whole road, and every planet around it, people just don't know the situation at home. Your boss won't throw you a bone, on top of that you gotta pay for your loans. You try to stay calm, but you're all in a zone. The rebel inside you won't leave it alone. It's like you found a key to the door, and it's time for your heart to explore. Rebel. I could feel it building up, something's changing in my blood, waiting for the takeover, the birth of a rebel. I could feel it building up, something's changing in my blood, waiting for the takeover, the birth of a rebel. Jaz sem se že uspel zaleteti za E30 v Legišo. Njegov baš bar pa ni nič fasal. E30 pa malo. Evo, zdaj se pa naš Jaka trudi narediti tampončič, ker mu pušča rear main seal in se mu ne da menjavati menjalnika oziroma delati menjalnika dol na progi, ker je na zdaj to skoraj nemogoče zaradi velikosti menjalnika. Sam brez ne gre, veš, ne gre. Probaj, sam probaj, se več kot prvi tenal. Sam probaj, mene je bilo isto strah. Mene je tako ekstra. Pač, jaz vem, jaz se spomnim, ko sem začel to eno isto Erik skozi, kao ne ročne, pa jaz sem zmer tako bil, jaz sem bil tako, jaz ne morem brez ročne, ker to je ono, da greš v vink. Ampak sem enkrat probal tik brezdo pritisneš, dejansko isto kaj lepo zdriftaš in takrat naprej, pač driftaš brez. Pusti ročno, brezdo, to, gas. But look how they be ducking, there's more holes in the game than an English muffin. Hold on, I think I'm on to something. Until then, y'all can all keep frontin'. It's the rebel. I can feel it building up, something's changing in my blood, waiting for the takeover, the birth of a rebel. I can feel it. Današnji dan na Racelandu je bil uspešen. Poleg ostalih zanimivosti Klaudija zadovoljivo napreduje za volanom, vse več ima občutka za prenos teže avtomobila. V prihodnje pa sem spada tudi feint initiation in lovljenje clipping pointov, ki so naštelani na nenaravnih točkah. To pomeni tam, kamor te drift linija ne pelje. Vse sodniki to radi delajo na tekmah, da progo tehnično malce zakomplicirajo za vse voznike. Z vami sem bil Erik, hvala za ogled in se vidimo v naslednjem videu.